Keti Lai Channel Azong Mi Vialte Nanza Kantlena LAIRAM Media Group Zarkhat Chung Thawngpang Thar Arel Tu Suimen Thawngpang Thar Bitlang Longlai Khopi Chung Zalampi To Achat Liao Mi Chu Longlai DC Pu Ze Ming Than Moi Ni Azok Fian The Chinland Post Fidi Group Le Chin Human Rights Organization Pol Ni Longlai Akan Tlong Pu Si Ngun Nyan Chung Minister Ni MJL Longlai District Press Club Man O Computer Ahlot LADC Village Council Thimpi Chu Lim Asina in Lungtlin Longna Katam Nga in Thei Asi Thawngpang Thar Fiang Fight the Win The Chinland Post Fidi Group Le Chin Human Rights Organization Pol Ni Longlai Akan Tlong April ni Lei Rukzan Chima Khan Halkha Le Than Tlang Khopi in The Chinland Post Fidi Group Le CHRO member Cheu Khat Andi Lakin Minung Lenga Na Chu Longlai Anrak Luti Nidni Ancham Nu April ni Lei Ko Akhan Ankir Chan Chang Ancham Chunga LADC Zungpi Longlai District Deputy Commissioner Zungpi LAIRAM Jisu Kri Baptist Kri Fabu Zungpi LADC Industry Department Puanta Nak Munle Kaladan TP HLP and Silaya Kaladan Multimodal Transport Project Road Chu Longlai AOC Sangin Chonpi and Se Lai Autonomous District Council Zungpi Antol Liawahin Executive Member Asimi Puti Zakungni Anma Raklom Nak Chan Toite Angayi Thai Hang Le Changdin AP Na Katwa Chun Art and Culture Officer Asimi Pukel Ramlianni Anma Rakchonglom Nak Chan Aman Pi Hi Chana Hin LADC Kong Trial Nak Chauk Le Chauk Dang Na An Department Minin Apek Chat Pina Lak Phakti Din Pina Ngai Pi Forn Chunhua Session Hall Trolpi and CE Hiliawa Hin Pu Eflal Machuan Controller of Examination LAD BSE Asimini Anma Raklom Naka Lai Cha Ukriat Tang Khatin Tang Riat Chon Liao Mi Cha Uk Chu Arak Pek Fon Na Hi Nuzan Le Suimilam Panga A Longlai Tourist Lodge A Anma Lom Nak Chan Pi Man Asi Chaklei Lai Tlang Mi Minau Pol Ni Thanglei Lai Mi Anton Naksham Thoning Hi Media Mangin Asi Chucha Chun LAIRAM Media Group Longlai Ni Anma Rakdon Le Kilko Le Boy Pi Hi Arak Chauhlan Lai Autonomous District Council Chauza Ni Chaklei Lai Tlang Lei Khwal Na Raklom Nak Ro Khawatim Toa The Chinland Post Weekly Magazine Chuan Tu Pol Chin Human Rights Chuan Tu Cheu Khat Le Siang Hak Chia Bu Shwai Tu Cheu Khat West LAIRAM Khwalipi Longlai Arak Tlong Min Ha Chu LADC Chauza Information Department Ni Tourist Laza Zanria Rol Khawa To Apiaki LADC Executive Members Lai Student Association Shwai Tu Cheu Khat Lai Women Association Shwai Tu Cheu Khat Le LMG Members Zai Maza Ni Rol Khaw Hi Andum Pi Na Hi Rol Khaw Dum Tri Hlandewa Hin Chaklei Lai Tlang Minau Pol Lom Nak Pum LMG Tolrelin Ngai Asi Hi Chani Bichim Tu The Chinland Post Chief Editor Le Chin Human Rights Organization Chuan Tu Pol Pakhat Asimi Tlangwal Mangshailan Ni Chun West LAIRAM Khwalipi Longlai Kanrat Nak Asul Lam Chu Independent Ramdang Dang Ummi Lai Mi Ni Petlei Nak Tha Chin Chin Ngai Kan Du Ruang Lai Cha Hol Chan Chau Naka LAIRAM Media Group He Chuan Chi Kan Du Ruang Lai Idol Kum Thong Di Le Leili LMG Tin Tu Anaki Ngai Ding Konga Chuan Vo Pek kan si bantukin akal pidan din ko nga bia chei chi kan du ruang Longlai Siang Hak Chia Bu Rian Chuang Hal Thei Du Ruang Le Kaladan Multimodal Transport Project Road Ni Rampani Akan Pe Te ko nga kan chau vo kan hu kan chau ve nak lai na kan bom chan khau nga moti chimchi kan du ruang na a asitia chim chun Siang Hak Chia Bu le Shwai Tu na jong ni be chim nak an ngei LADC Shwai Tu le Leyin Chief Executive Member Pu Vizir Sang Le Executive Member Pu H Chuanom Ni Bichim Nak Chan An Mang Forn Hi Chan LMG Vice Chairman Pu H Thangjem Sang Shwai Naka Hin LMG IO in Pu Salai Arlan Nim Ni Khwal Kan Nge Konga Chaklei Lai Tlang Minau Chunga Le LADC Nol Ngai Tu Ni An Chong Lom Ninga Lunglom Nak Bia Chim Nak Chan An Mang Forn Chaklei Lai Tlang Minau Ni Akan Ton Nak Hi Thanglei Lai Mi Akan Chang Tu Sisham Ko Se Tia Pu Vizir Sang CEM Ni Ati The Chinland Post Chuan Tu Pol Chin Human Rights Organization Member Le Lai Siang Hak Chia Cheu Khat Na Longlai Arak Tlong Mi Polin Tourist Lodge Longlai Chan Man Nak April Ni Lei Sari Muika I Ngai Nak A Hi Bia Hi Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Asimi Pu Vizir Sang Ni Achim Mi Asi Achim Sapna Ka Upat Mi CM Ni Chun Chaklei Lai Minau Arami Na Hi Kumnau Dite Simat Na Silo
chathiam ngai ngai an raksi atu akan tong hi lom tak asi hini hin thai pa tha choter sham selo mi phun pakhat kan sinak zonga independent ramdanga han ningin I dot nak pe later tu chin si ram ko se tia kadu tin achim LAIRAM media group cha budgeta tangka kan chelai tia pu h chuanom executive member ni ati hi upat mi pu h chuanom executive member LADC information department zo khantu asimi ni April ni leisari muika I ama tim to in the Chinland Post Video Group Chin Human Rights Organization member le siangak chia minau pol longtlai arami rol khaudum nak tourist lots longtlai ngai lai tia chaklei minau arami poli pumnak cha achimmi asi achim fianna ka puchwanom ni chun LSA LWL budang dangnani tampi laimi phun culture le traditional kilven le chan chaudarian anjuan chiao nai chuti bantuk chun LADC chawza ni tangka in arak bom chanton chang atui ka chimmi belte chu LAIRAM media group ni hin hilei kapa thonga in rian anjuani tangka in bom chan ok antlak shim gautia karwa tia chim LADC Village Council Thimpi chu lim asina in lungtlin lona katam nga in thei ase kum thong ni le leili Mars nikul leninga I Lai Autonomous District Council VC Thimpi rakngai changmi chu harsetna ngai umlowin vote rel di ase manselo LAIRAM media group lamkal ni ahlat thlai na ka chun atling lo mi zai moza chu annung atling lowi vote arel than dingin nolngai tu sina nonak cha anpek ti thei LADC Village Council vote la na hi April ni lenga akhan government region higher secondary school siang in a rel sham thok asi April ni lei rupa khan rel di asi arel na hona hin vote rel result in alungting lo mi ni chun anma returning officer sina annoli result puan asi lana unreal notice of kan thai chiang asina in vote la rel ni le result la alung noting lo mi zem za ni UV Vandanshin Assistant Returning Officer le LADC Local Administrative Officer asimi sina petition chahi ankuarti anni ni thate in anrak chawlam na hi kong lamma hin LMG lamkal ni pulal lur chinza executive member LAD department zo khantu chu ama zung chambera anhu tani pulal lur ni chun petition cha kwat konga chun Lai Autonomous District Council election chu village council rules ni achim bantukin election tribunal dir asilai chuni chun azofian jan atwan lai achei khan phone lai ati upat mi executive member ni chun hiti aboy baina ki karwanak chu ballot paper I seal namin avoid khatnak cha VC a vote kan thlak nak asi hlaya chu hlan bantuk silawin booth mun chewa silawin mun khat pia ahu pin vote rel asi ronga asi cha asi tia chim tuhe bantuka vote kan thabi nak sin athim tamtin manchunin vote ha uche vote here no akha acha kha le mine kon advantage kon ba ha state election commission anga edu va kan state election commission ya sa ta la ti de in the vote ha to an vote here ta kha until va LMG ni kan hal ninga kum thong ni lei khati LADC chawza ni LADC Village Council Rules Amendment ato ami ni Mizoram State Election Commission kota VC election hal ngai nak chu apeki CEC no lo chun vote la rel kong zonga to kho ti lo kum thong ni lei li LADC thim pi zong hi vote thak ning rel ning le thim ninga CEC no lin akal pet ko chamti ase Mizoram State Election Commission ni LADC Village Council member Thar min halternak cha chwa ina phuan March nikul leninga I vote thakna ngai asichang mi le April ni lenga I vote la na Thar asinu April nikul leni khata khan Mizoram State Election Commission ni aizolin notification cha achoi Lai Autonomous District Council chung khwa songkwa pathumi Village Council member atling Thar mi min le antin nak party na chu cha chwa ni chunatar
hi cha hin mu asininga LADC chung khwa somkwa pathumin VC team naga Indian National Congress Party khwa somnga pasaria teina ka chautini independent in adir mi chu khwa kul thuma anchaki Mizo National Front Party belte khwa paruklonga anchaki chongde umlo na khwa pasari phone hiti hin khwa somkwa pathuma VC members zali somni panga aumi Indian National Congress Party ni members ni somriat le pathum Mizo National Party ni members somni le pathni na angai liawa party ngei lo independent members zalikul anum phone hilawa hin thong thar tim to asilawa village council LAIRAM na kal kho na khwa som sari shonga afyang jangti kan thei adu den LADC village council thimpia hin khwa kipa nu sit pakhat chiao hopia asi nu VC som kwale pathum nak tlom lo kan ngei ti na ka si hilawa hin saizo is khwa in atling mi pi chung hem chu village council president na an thim ti kan thei LWA ni anni anmang Lai Women Association branch zai mazani longtlai khopi chunga April nikuleni li hi anni LWA day asi bantukin anlomi ande amangmi branch na hi LWA headquarters Shraidu President P Vanal Shwaile General Secretary P Shangrun Chungni antrol na ki bia achim naga P Vanal Shwaile jun LWA hi bu soso kansilawi laimi phun dirpi tu bu kansilaya nudir hun alor sang dingi adir mi kansi thiam chun LWA hin hatla te le lungrol te in ko na usi zecha te chun khrifa bu na chun pakhata kanum tak kholo LWA belte chun kanum khau ko lai te achim LWA headquarter General Secretary P Shanghun Chungjong ni bia achim naga kan ma ni kan man na ka hin lai mi phun I thuam nakin member tam deu ni kani thuam lawin kan hali kan ngai achia kan mi phun I thuam na khi khoi ka hun zonga za pi ho ka silo te achim phone Lai Women Association ni hin me thani leili le ni lenga chunga conference angai lai headquarter Shwai tu pani ni hin ankal nak kipa conference aso chiao dingin an som na Conference Central Yang Lai Association Hall Longtlai Chia and Manglai Ti kan thei LSA Rising Day voice of Ngaparuk nak Longtlai man asi April Nikule ni thum zan lai sumilam panhi akhan Lai Student Association Rising Day a voice of Ngaparuk nak le magazine mupi tlang than nak chan LSA Conference Hall Longtlai Bazaar man asi hi chani khwalya asimi pu Miss Ed Block Development Officer Longtlai ni mupi timi magazine hi atlang than Leia LSA Headquarters President asilaw mi puke thansiam ni becha chimnak angai phone khwalya ni chun kan ni lai le marana chu kantanti a her tak taki chonnak zonga mai le pan I kar kan lan peng her te achim Hini zanleya zanjia rol khodum dak an nge joli Government High School Longtlai siang hak chale Government Longtlai College siang hak chian hani hi chani an manpi Longtlai khopi chung zalampi to achat liaumi chu Longtlai DC pu je ming thanmoi ni azau fian Thawngpang Thar phuan masa khan rakphuan asi bantuk khan Longtlai khopi chung zalampi to achat chu ma mi chu Longtlai District Deputy Commissioner pu je ming thanmoi ni amhuna kalin azo fian DC ni chun lamto cha tu how tu na sina anjan training le harsat nak an ngai mi na achimpi an bia ngai piak na leya furwa ti tlak lana alim man sham dingin achim na chun thonga in rian an twan ok asi leya tiluluan horna an then ok asi ti bia achim phone na Hilawa hin jan tron tu lai ni zalam kami motor chia mi na le jan tron chu maliawa motor li atam tu mi na chu anhar satna ka city bia DC hi anrak chim ve I uze bin thanmo ni chun palek boy shina traffic palek tam deuni jan tron tu pol chu zo khanter ding in no apek chol pi na cholet social na motor dirna mun ma zo mi chem khat chu rak zo fiang ding in achim chi ti gan thei Longtlai DC hi Public Work Department Executive Engineer Lel Rin Head Subdivisional Officer Lel Biaknung Additional Superintendent of Police Shar Singh Thapa le Block Development Officer
MCL te nani an autom ti kan thei for Lai Autonomous District Council MDC by election cha I manok draft roll tang than ase LADC le Chakma Autonomous District Council chungi District Council member MDC by election umdingi manok draft electoral roll chu April nikul le ni akhan Longtai DC Conference Hall la tang than ase draft roll cha hin State Election Commission nolbia bantukin tukum January nikhat hi tang than mi summary revision of electoral roll man ase hi chana hin Longtai DC puje ming than moi ni chun electoral roll to cho ma mia political party pol chu declare zoom te I midang achom piak dingin bia acha na leya foreigner vote angi ngat loading le khotlang mi theng theng mangi Tlin azom dingin a forfel phone na chun roli vote athari khumle hlon konga chuan tu na thil diklaw to ater lo dingin anol chi cham phone LADC chunga Longtai Bazar bel tu MDC pusi unnya chungchu MLA ahung si ronga le tuithum Thar bel tu MDC pu JS lalyan ngurchu nikum November athi ronga hi bial pania hin by election herna chu ase CADC zonga Borapan Cerebral to MDC Dr. Budadan Chakma zong MLA asi ruanga by election hernak chu asive form LADC chungi MDC bial pani by election umdinga hin polling station heithum aumi draft roll in hu asininga voters thonga zangale somnga panga umi ma chulaki voter thong ni zarukle songkwa pakwa chu pa ansi Longtai District Magistrate ni khapnak nol chua Longtai District Magistrate puje min than moi MCS ni April nikul ni thuma khan Kaladan multimodal transit project road to cho ma liao mia mi pin ha kilven kan si khonak le zalam pi thong dewi to asi khonak lai lam to liao mi hop chunga motorcar lu le chwa khapnak cha achwa acha chwa ni chun a ho po ni hi zalam to liao mia hin motorcar azai ban tuk po mangi Tithan thingphur lunglamau le thildang phurna anto o kasilo zeibantuk motor pau zalam a kalle zalam kama chia sian asilo I nol ni hin AOC petrol pamin thong in RDS le ARSS lam cho mi akwa apply chun nol bia zul lo le zei arel lo mi chu section 188 IPC upadi in shem ansilai hi nol bia ni hin chu asi thokin thani chung akwa apply tia achim Longtai District SSA ni chon nak lam anzu kho nak lai ngak chia cha a herban tokin bom nak thila port April nikuleninga khan BRC Hall Longtai Inclusive Education for Disabled Children Cell SSA mission Longtai District ni chun a herbik mi ngak chia cha a termit wheelchair le crutch na phot nak chan amangi hi chan hi IE coordinator P S Lerin chan ni aswai pumtling lo herbau mi ngai big mi asimi na mit chalo na chalo ru le chalo abom chan ru le chalo le bom chan a how big mi na ni chon nak an hu kho nak cha bom chan le lam kol hol pek chu IEDC jan tron chem ase IEDC a hin zaitik pawa inghal tar kho asitia achim chun pusi lom South District Project Coordinator SSA mission Longtai District ni bia hi chani bia achim naga pumting lo bom chan hermi nani cha anchon khonak le hoile serset anin lo nak dinga nule pale chompiak tu chitshwai chompiak chu IEDC jan tron poi har ngai asi ati hi chan hi primary rinom district child protection officer P ritham probationary officer DCPS le P lian kim physiotherapist na di anman PE HM applineless port nak chan man chol ase bazar middle siang hak che cha termit panga model middle siang hak che cha termit pali thingka middle siang hak che cha termit pathum le diltlang middle siang in cha termit pathum wheelchair pakhat le crutch port ase training and sensitization on detailed project report ngai ase April nikul leninga akhan hi training hi to ase Directorate of Rural Development Ajolin Technical Expert Pu Jadit Lal Nundang Kevamle Assistant Technical Expert Abraham Lal Chanhimle Technical Expert P Florence VL Ngak Lel
DWCDC DRDA longtai nani anman pi hi training a hin water set development team lak thar nale PAA na ankai district water set selcom data center DRDA tang integrated watershed management program project thar ding chai detailed project report to aning chonti nak an ngei pusingun na chung minister ni MJA longtai district press club man o computer alot Abdul Nicolelia Khan AHMVT Minister Pusingun Lanzung Longtai West Assembly Constituency Bill 2 MLA Simini Mizoram Journalist Association Longtai District Press Club cha computer alutti kan thai computer hi pu Elvis la thangzwal General Secretary MJA Longtai District Asimini achawlani District MJA member Paul na ani long ngai ti kan thai chi form Thawngpang Thar Dr. Nak Lai Longtai khopi chung zalampi to that liao mi chu Longtai DC Puze Ming Thanmoi ni azaufian the Chinland Post Fidi Group le Chin Human Rights Organization Pol ni Longtai akan tlong pusingun la chung minister ni MJA Longtai District Press Club manok computer alot LADC Village Council thimpi chu lim asina in lungtlin launa katam nga in thei asi khavial khatu zar chung Thawngpang Thar kan van phon kho mi chu si